to spend much of the time. Komisi Bentang Menerkia ke World Environment Day Deputy Commissioner ke West Khasi's District Ubak Garot LSN Dayak Senin ke sengi ulah Plie Paidbah ia ke Jaka Pynneh Dohkha hakawa Umiang haka Shnong Risyang. Lapanya ia ke Jaka Pynneh Dohkha da ke Dorbar Shnong Risyang bat ke VDP. Agan ke juk ke sengi udisi ulah Plie ia Shibun ki Dohkha balas senyang da ke Dorbar Shnong bat ke VDP. Abakran hakan ke sengi Deputy Commissioner ulah ong ba ka long ke Dohkha man Pynneh pensa ke Mariang bat ki saudong saukun. Ulah kran ru halo ke pang pedeng jong ke World Environment Day bat ulah kentu ya baro bakin shim ya ke jingkit klik ban Pynneh pensa bat ya dai ke Mariang. Kawal enbaik yang kabha kamiat kedai mengi kadau ba kelong ya kene ke environment le saudon saukun wat apa district ka state jong itu kelong kumne kelong ngin sedang nalade padle ai pan bekela ya kene bat kene kedai kesmi ke badan kam ke pekelpang hadu kata-kata tam yakini have ibadat kitchen. Ki Shipai